imaynaya kasaygichik, kay sut'iyaypi apachimuspa kaygichik mark'ayta sapa nikichikman. Kay comentario surapi munasqa kuyamasi qankuna, qillqamuya tigichik maymanta uyarimusaygichik kay devoción matutinata. Napaykamuy munani pikunachus qillqamuwaygu, chantapis sutinta willamuwaygu maska kusisqachus kasangu uyarita kay devoción matutinata. Kunan día noqanchik parlaspa kasun maychus kay hatun oración manta. Maypichus Diosninchik tata saqiwarqanchik. Jesucristo kay pachapi kawsasaqtin payqa Diosninchik tataman sut'inchaspa hatunchaspa sutinta mañakuspa karqa kayta. Diosniy tatay, hatunchasqa kachun sutiyki nispa nerqa. Chayta noqanchik tariya tisun maychus kasan kay libro de Mateo sohtayuq chantapis hisk'unchikllashqan niwanchik ajinata. Jesucristo sut'ita willawanchik, Diosniy tatay, hatunchasqa kachun sutiyki, tukuy imata mañakuygu chaypi nispa. Kaypi noqanchik tariya tisun hatun yachayta. Primero munasqa niwanchik ajinata. Payqa niwanchik Diosniy tatay ichari noqanchik tatanchik payqa kasan sapa ninchikpata. Imaynataqa munasqa hermano parlayki ichari wawaykiman porque qanmanta lluqsimun qanman rich'akun icharis kikillantataq Señor Jesucristo ruwawarqanchik payman rich'asqata. Chayrayku kay oración qallarin nispa Diosniy tatay porque payqa papasunchik tatanchik munakuwanchik payman rich'asqata moldeawarqanchik ruwawarqanchik. Ajina lindo k'acha lindo sapa kanchik munasqa kuyamasi. Chayrayku munakunayki tiyan, qanta valorakunayki tiyan sapa p'unchay porque Diosmanta hamuyki. Chantapis niwanchik kay devoción matutinapi. Sapa ninchik respetana tiyan kay tatanchikta. Sapa ninchik kasuna tiyan obedientes kananchik tiyan payman porque tatanchik. Chay tataqa sapa ninchikta munakuaspa kanchik. Ima hucha sapastapis payqa perdonawasanchik. Pampachasan tukuy mana allin ruwasqanchikta. Aska sacrificiowan payqa noqanchiktaqa pay salvacionta quwarqanchik. Chayrayku niwanchik ama qanqa laduman churaychu Jesucristuta porque pay tatayki. Chayrayku kawsayninta payqa qurqa wawanwan noqanchik rayku. Paypaq makinmanta lluqsimurqanchik. Chayrayku noqanchik creena tiyan paypi salvación ninpi chantapis payqa tatanchik hina mark'aykapawasun. Tukuy huchanchikmanta payqa perdonawaspa allinllaman purichispa kawasun munasqa kuyamasi. Tal vez parlasani kunan p'unchaypi pikunachus huchallikuq kanku. Tal vez mana allin hinachu purispa kasayki. O tal vez qanpa chuykipi takakusayki nispa noqaq culparlayku. Ama puni noqa Diosniy tatay nisaspa kayki. Pero kunan Jesucristo nisuyki noqa tatay kayki. Wawayki kay, hamuy noqaman, noqapi paz salvación tatarispa kayki nispa. Chay yachay noqanchispaqa kay punchaypi munasqa kuyamasi. Qanchayta yachanayki tiyan, tataykiman hina rinayki tiyan, pay uyarisonqa chantapis aska bendiciones ninta t'akamuspa kanqa kawsaniykiman. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día tinkunakama.